Agpasyar manan kailyan. Dagitoy Ilocanos. Dito'y San Francisco. Tayo gumatang te masida. Tanaibusan jay karga ti refrigeratoran. Naka-off tata dati lakay. Naka-blue ka tata. Yung dito Democrat. Democrat yun no Israeli. Sindikato. Ngamin ka blue ka white and blue. Israel. Ragragsakan tayo, ti pagbagi tayo mga kailyan, Ilocanos, iti amyanan, Dito mo. ngagpabagatan, ngagpadaya, ngagpalaod, ti Pilipinas. Nagado ka na, ngagsasakit na Pilipinas apaya, nyamang mangyari kanya yun, bakunado kayo mat-amin na. Kaya nangasaon, si kayo tagiinalisan. Agkarkararag tayo. Agkararag tayo, iti Apo Diyos nga namarswa iti langit kandaga. Dadya iti kinapudno. Justisya kan kinapudno ti addaan iti trono na. So nga intay dayawon nga agnanayon isuna. Maker of the heavens and the earth. Salamat Apo, iti asiyo ka na kami Apo. Salamat. Madaydayaw kang agnanayon. At dati anak mo, ti kanawan mo. Yeshua HaMashiach. Emmanuel. Wonderful Counselor. Lakay rumarkatan lugan takwa. Enta kumita ti sida. Nakita kami mantisida dito ate mo lang te laklako iti live kuno ay nga kita ingka pumilan lakay Yeah? So that's about wala na yung smart madeng kakanong sinsila lagitan Basit nga ile dito'y Daly City. Atan ko mag-video, kukuha na dati nga bakit. Hintay gumatang tinatangkan prutas. Golden berries. Amuyo nagadto tataltalon datoy. Nung ay summer nga Ato na makita yu dayta na hantayumat amo nga kanon ngamin dito Pilipinas. Di ba nagadto tataltalon datoy? Karkarayam dano summer. Amuyo dato tamakit-kitak tupay. Saan tayo lang amo nga kanon. Lagayam ditoy tinagan na golden berries. Antay umot kang kanon kanagadud tataltalon. Amuyo dato tupay makit-kitak tataltalunan. Ay sudah jay kabilang banger pinagparkingan na naka-grocery kami matibasit yan natengken prutas
Nya, dyan ginatang mo kurdap. Kapita yung mampay dito Starbuco. Tanakalamlam ukmo nga road. Wine. Kapi kang dati lakay. Makakapi kang dati lakay. Tanakalamlam ni ismo nga main dito eh. Nabisinan dati lakay. Nag-order kami latan ti makanan dito yan. Pandakikoy. Imbag dito eh. Kamabaling kalatta nga mangan dito yan. Unugan data in-order mo. Ngamno da ka San Francisco. Mar-arte. Hindi ka pwede. Ore pa kapi-kapi ka lang di unag handa nga kayat. So nga umay kami pa dumayo. Dito yung bangir nga ile. At least makatugaw ka mo't dito yung mangan. Sige, nabisinanan na tila kaya. Kararag ka pa imot Manganan, kurdapi Gimana din banget? Anya? Alaki niya ingar dyan numiraw ng kabil mau. Baka sa bali siguro manin Ay, wan. Sige nga roden, salamat Apo Diyos nga namaraswati langit kang nagakadagiti nga taraon. Bendisyonam o Apo, maker of the heavens and the earth. Nga mangtid ti strength kada kami, mga gasti anyaman, nga saksakit. Kasi kakit na nga to, o Diyos, na namaraswati langit kang kakaasyan na kami Apo. Kakaasyan na kami. Yeshua HaMashiach, Christ your Son, Emmanuel. Wonderful Counselor. Amen. Magandang dilag. Kuna naman ni Hampag. Puso niya ay nabihag. Kita man anak ko dati man yan. Sagiti nga kwamot biscuits mo't iti handa. Wala nang ninanais. Ito toro-toro nga mangan. Dagiti awang bakuna na. Ako na walang bakuna. Bendisyon na mapo nga mangtod nga agnanayon iti salon at strength. Ibtor Kird. Pinaarap sa mga nagpapakuna. Maday. Baglaki din ta oray no kasta nga turo-turo. Kapanganan, paunaganda ka nga mangan. Kaya dato nga turo-turo. At tinitinagan na ni Panda Express. Baka na yung Miss Gina dagito nga makan. Talaga nga kasta.